هون گداریا رادیو ریاتزش مسکوی دکن. سلاف ودم بخیر گدارین دلال. رادیو ریاتزه هند کارن ببین تور اینترنتی بوی ناونی شانی. مالپر ریاتزه نقطه کم. ایرو شمیه 23 نیسانیه گداریا دنگو بحث نفتیه کی بکن. رفشا داوی یا باکوری کردستانی. رخصتنا مافی مروف یا ترکیه ادرا پورتگی دا سرشاری نوبر ارتش ترکیه و گریلوین پارتی کارکرین کردستانی دا بلاف کریه که جدسپیکا شهر و هفته و 8 زاروک هر و 38 حیواناتین سیویل جیان خوش دستانه. الگوری اوی راپورتید نوو نمی شهری نوبر پککی و دولت ترکیه دا ل22 باجاران دا 65 ساین خدقه کرنا درکتنا در و هاتنه در کرن. هر و دوی نوبری دا 1,642,000 همولاتی جیانوان یا آسایی تکچیه و تو خدمتکاریون تندرستی جبوان نوبه و اف بیدرمان و بجیشکن. هر و بحث و یکی جدی که حتی نه لحفت نوچین با کور خدقه درکتنا در و هاتن و چون هیه اگر جیه اف یک هجمار قربانیین سیویل زده بکه. اپراسیون که وزن دل رهای کردستان باکور آسایش اوی باجاری برپرسی پارتی دموکراتی گیلان الگل 15 کسیندن هاتن دستگیر کردن. برپرس هدیپی رهاش علی آسایش رها به سبب پشتوانی پارتی کارکرین کردستانی هات دستگیر کردن. هر 15 کسیندن جهاتن گرتن. 22 نیسان الپارزگاه درسیمی یا باکوری کردستانی السریو نوبر درسیم و الازیقی بدوریا 25 کیلومتر نوند باجار درسیمی تقین چه بو و دنجامی دا 3 لشکرین ترکیه هاتن گشتن. تقین دمکی دا چه بو که اتومبیل لشکری یا هیزین اولهیین ترکیه السریو نوبر درسیم و الازیقی درباز بو و لسر ریاوی بومبک تقیه. هات زانین کد انجام تقینی دا 3 لشکر هاتن گشتن و چند لشکر جی بریندار بون. پشتی بیاری گلک آمبولانس تیمین هوارچونه و هجمار کزیده یا هیزین اولهی برب جی تقینی وچون. الجی که تقین لقومی هیزین اولهی اپراسیون دان دست بکرن. النوچه سلوپی دا 4 نیسانی دا شروان پککی براکت کیریش برن سر ماکینا یا پولیسان کد انجام دا پولیس کات کشتن و 6 بریندار بون. همین روزی قدغه درکتنا در وهات راگیاندن. هجای گوتنه کد شاردی آداری دا شیرناخ و گوریجی قدغه هات بو علم کرن. او تی گوتن نزیکی 30,000 شخص شیرناخی مال خوب جی هشتن و خو قصد سلوپی کرن. هر و 1000 مروف جی جگوری هات بون. او وکی تیزانین جوات وزیران قانون که لزگین درخستن و بریاردان که دولت مافه دست دوین سر هزاران آوایان دا کل جیوان قرقولان آوا بکن. سلوپی 5,000 خانی تین رو خواندن و جاده فریاوی 15 متروی چه دکن. هر و گلک جین کنترل اولهی جی تین چه کرن. همش بو قرقولان همجیش بو جاده فرات تغمی کرن کل سلوپی دیزی 6,000 خانی دی بین رو خواندن. دوربیج اولدجی گوری دروژا چلدیامی داده دومه. پشت دخیانی و فرمانداری چکدارین ترک یا اپراسیون قدیادی سا چند گند هاتن بومبه کرن. حتی نان دوربیج دا قاسی 5,000 آوایی شالی هیزین چکدار ین رژیمی هاتنه هلوشاندن. دیریشن بومبئی دا هزاران آوایی و دکانش علی هیزین ترکیه و هاتن هلوشاندن. تایبت پشتی دخیانین سرکومری ترکیه تایب اردوغان و سروکی گیشتی یه مهپی دولت بیجالی ین وکی بشوتیدن و کابل سرکاور نیلن هزاران مال هاتن هلوشاندن. دیسا نو سوکیب داون دکان هاتن شیلاندن و مالا گرجید نو دا 5,000 آوایی هاتن شوتاندن. سدان مال بعد مال خود هاتن حبس کرن و هیزین چکدار ین رژیمی نایلن ولاتیش مال خود درکون. کوردیناسیون گیشتی یا یه پسی دخیانی که نویسکی و شانت و سرچالاکین 19 و 20 نیسانی ین نسبینی آگاهی دا. گوری دخیانی روژا 19 نیسانی ساعتا نیوی 8 سبزو شهر نسبینی دا اندامه که پولیسا ترکاتیه کشتن. تیمن تایبت ین همین روژی خواستن بکمن هندری مالا که بون هدف یه پسی. لورجی دو اندامن پولیسین ترکاتن کشتن. روژا 20 نیسانی دا شهر الهنبری هزو لشکرین ترکیه دا اندامه که وان جهاد کشتن. برخدان خاری و بری یا شرناخ دروژا چلی دایه. 20 نیسانی ایوار سی تاخن شرناخی شرکی دجوار نابر هیزن رژیم ترک و اندامن یه پسی جنه دا شرکی دجوار قومی. تی گوتن شهر تاخا تکسری دا پولیسین تیمن تایبت هات نکشتن. لبلی هجبار کشتی و بریندارین پولیسان نهات زلال کرن. پشتی کش شهر هنکی سوک بو هیزن رژیم ترک دان سبای ماشینین زرخی گلل تاخان رشاندن. هر وا اوبوس اتوبان حتی سری سبای یریشی تاخین یعنی اسمت پاشا، گازی پاشا و بایجلیولری کرن. دست بکرنو یریشا را بالافرین ین بیمروف و هلیکوپتر در دور جای جودی گریان.
Berdevki Wazireta Dervayê Amerîka John Kirby ragiyan ku Tirkiye rê nade ku ragiyandinên serxwe karê xwe bikin û her diçe zorê ser ragiyandinê zêde dike. John Kirby civîna çepimenî ya rojane da bersîva pirsên rojnamawanan da û derbarê azadiya ragiyandinên Tirkiyeyê got. Amerîka ne tenê di ragiyandinê da rexneyan li Tirkiye digire. Lê belê tevdîtinên birayderên Tirkiye re jî tîne ziman. Kirby diyar kir mixabin em her roj van rexneyên xwe dostane Tirkiyeyê re dibêjin. Lê Tirkiye duî warî de gartin çînake ev jî me gelek dike navgumanan. Berdevkî Wezareta Dervayê Amerîkayê got herçend Tirkiye diwarê şerê dijî Daişê hevkarê Amerîkayê ye û di mijara pênaberan da bareke mezin hilgirtiye ser milê xwe lê diwarê azadiya ragiyandin û derbirinê da pêwîst e gavan bavêje û destêvardana xwe li ragiyandinê dawî bike. Şandeke koş 12 parlamenter û siyasetmedarên Herêma Kurdistanê pêk hatibû serêdana Tirkiyeyê kir. Şanda başûrê Kurdistanê bin seroktiya parlamenterê Partiya Demokrata Kurdistanê el Tirkiye hem bi birayderên fermî yên Tirkiye hem jî bi serok û berpirsên navendên lêkolînan ra hevdîtinin kirin. Di şandê da nûnerên Kurdan, Türkmenan, Aşûrî û Mesîyan jî cî girtin. Şandê el Tirkiyeyê birayderên Serokwezîriya Tirkiyeyê, Wezareta Dervayê Tirkiyê û Ajansa Hevkarî û Geşepêdana Tirkiyeyê ra civîn kirin. Şanda Herêma Kurdistanê li serdaxwaza navenda lêkolînên stratejîk yên rojhilata navîn serêdana Tirkiyeyê kir û biryare heta çend rojan danûstandinên şandê berdewam bin. Balaferên şêr yên hêzên hevpeymaniya navnetewî, 4 otomobîlên çekdarên rêxistina terorîst yên Daişê nêzik bajarokê Bexdadiyê têk birin. Li gor zanyariyên dest ketine, ev 4 otomobîlên Daişê ku hejmarek çekdarên rêxistinê nav dabûne, li gundê Meybûbî yê nêzik bajarokê Bexdadî ya ser parêzgeya Emborê ye û ev çekdarên diwan otomobîlan da bûn hemû hatine kuştin. Ev bombebarand hemin demê da pêk hat ku artêş û hêzên Iraqê di êrişî dane ku bajarê Bexdadî yê ji Daişê rizgar bikin. Zêdetirî 65 hevalotiyên sivîl ji bajarê Mosulê ji bin desthilata rêxistina terorîst ya Daişê reviyan û li çeperên şêr yên Enya Mexmûrê teslîmê hêzên pêşmerge bûn. Revîna xelkî ji deverên bin desthilata Daişê berdewam e û berb zêdebûnê ve diçe. Di navpêr zêdetirî 65 hevalotiyên sivîl ji bajarê Mosulê yê dibin kontrola rêxistina terorîst ya Daişê da reviyan û xwegiyandin deverên Kurdistanê û teslîmê hêzên pêşmerge yên Enya Mexmûr bûn. Herva van kesan danxuya kirin ku ev Mosulê bêkar bûn û zarokên wan birçî diban û bi dest bûn. Navkesên ku reviyana piranîjin û zarok hene, biryara piştî hevandina van kesan bavayeke demî welatiyên Ereb li kampa dîbegê li Hevlêrê bên bicî kirin. Pêvçûnên ku li bajarê Qamiş li piştî êrişên rejîmê, navbera hêzên rejîmê û asayîş yekînayên herêmî yên YPG da dest pê kiribûn didomin. Roja çarşemê 20 Nîsanê şer û pêvçûn navbera YPG û asayişa Qamişlû gel hêzên hikûmeta Sûriyeyê da bajarê Qamişlû cardin dest pê kir. Hêzên rejîmê û alîgirên wê di 12 Nîsanê da endamekî YPG ku derketibû Sûkê girtibûn ev şandibûn Şamê. Herva di 20 Nîsanê da di êrişî da du endamên asayişê jiyan xwe ji dest dabûn. Li gor agayan piştî ku pêşemê dema êvarê di şerê navbera şervanên yekînayên parastina gel û hêzên asayişa û hêzên girêdayê hikûmeta Sûrî rawestiya cardin şer û pêvçûn navbera her du aliyan da dest pê kir. Li gor agayan çavkanî nêzîkî PYD dencema şer û pêvçûnan da heya nav 3 kes hatine kuştin ku 6 kesên sivîl jî di nav kuştiyan da ne û yê din serbazên hikûmetê ne. Gotina heman çavkaniyê di pêvçûnan da herva 20 kes jî birîndar bûne û 67 kes jî jalî hêzên asayişa Qamişlû ve hatine girtin. Gor agayan niha bajêr bin kontrola hêzên asayiş Qamişlû da ye. Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî ser şerê Qamişlû yê Rojavayê Kurdistanê biryarek bilez derxist. Seroketiya Herêma Kurdistanê daxuyanîka nivîskî da ragiyand înî Serokê Herêma Kurdistanê biryarek derxist û tê da ferman da hemû nexweşxanî û bingehên tenduristî yên başûrê Kurdistanê xwe ji birîndarên şerê Qamişlî re amade bikin. Barzanî herva ferman kiriye ku ji bo hevarçûn û pêşwazîkirina birîndarên şerê Qamişlû hemû cure alîkarî û hesonkarî bên kirin. Di şerê navbera hêzên asayişa Kurdistana Rojava û çekdarên milîs yên berevaniya niştîmanî ya ser rejîma Sûriyê li Qamişlû bû sedema şehîdbûna du karmendên asayişê û kuştina 8 çekdarên rejîma Sûriyê.
شهر جبر هولدانا چکدارین رژیم سوریه دخواستن تیمکی پلیسی هاتوچوی یه سرب کانتون جزیره کردستان روجاوا بگرن و سرویه که جهازین آسایش حموری و ناوچه دان بن کنترلی. الگور روانگه موافی مروف یا سوریه چل چکدارین رژیم سوریه زندان الهی خارادستی هزین آسایش کردستان روجاوا کرنه. لیلگور هین جوکانیان جی هجمار لشکرین خارادستی هزین آسایشی کرنه 67 کسن. کانتون جزیره یورجوای کردستانی درباره شهر القامشلو نوبر هزین آسایشی و هزین حکومت سوریه دا یکمین دخیانی دا. کانتون جزیره راگیاند حکومت هزین و شرط القامشلو نوگل دا بجی کرنه و دا زانین افلنبر گریشن حکومت سوریه بدنگ نامینن و دی خلقی بپارزن. دستای کاروبار نخواهی یا کانتون جزیره سرگیریشن هزین حکومت سوریه سرباجاری قومشلو دخیانیک نویسکی بلاف کرد. دست پیکو دخیانی دا هات گوتن که بیارین کل قومشلو دقاومن ننشکی وای او بری آمده کاری راحت نکرن. دستای نخواهی کانتون جزیره داخیا کرن که آرمانج هزین گریدای حکومت گجیریش و پیوچونن وی داوی در خستن پرووکاسیونی نابر و پیکاتی باجاری قامشل دایه. هر وا هات گوتن که سدم و پیکاتن گیریشان دوی دمی دا بنکتن دانستاندن ژنو سیه. دستای کاروبار نخواهی کانتون جزیره دست نشان کرد. اجبر که دانستاندن ژنو سیه نابر رژیمی و اپوزیسیون دا بنکتن رژیم دخوازه که خواه وک سرکفتی نشان بده و خواب حس نشان بده و بیجه که از سر دستلاداری به جبویجی یریشی رو برای خساریا دموکراتیک یا کل سر اساسی نتوا دموکراتیک و براتیا گلان هاتیه آوا کرنده که داویا دخیانی دا اویه کات گوتن امبا که دستای کاروبار نوخوا و فرمانداری گیشتی یا هزین آسایشی دل همبر وان یریشی لندجی گلین ما ین سیویل ین باجاری قابشتو بدنگ نامینن. دیریشن کو پفکاری هفت ریخستن چکداری سرتاخو شیخ مقصود بردوان دکن انجامین گران رو دادن. تاوکو یریش دبن سدم و جنوچون و اگربستی بیدنگی و هزین نو دولتی و دجبرای سوریه جی بردوامه. نوین حلب که کنترل وید دست کامل لیوای سلطان مراد، جبهت النصره لیوای نورالدین زنگی، جبهت الشام و احرار الشام دایه افدام بکل تاخ شیخ مقصود کنشتاجین و کردن راستی یریشن گرانتی. رایدرین شیخ مقصود اشکرات دکن که صدان سیویلان جیان خوش دست دانه و تاخ کنها دبن دوربیچی دایه دبن مترسیا کنکوژی دایه. گور همان رایدر و جاودیران دا هزین چکدار دیریشان دا چکین کیمیایی بکارتینن و حتی نه دیریشان دا 140 کسان جیان خوش دست دانه و 500 کس جیبرین دار بونه. ریوبرین روجاوای کردستان بانک لیرخستن نونتوی کرن و داخواست کرن کش با بریندارن تاخی کوریدور که مروی بی آوا کرن. چافکانین هریمی راگیاندن که رژیم سوریه لداوین دا حلبی به پشکری ازمانی یا روسیه دست اپریسیون که مزین کریه. آلیدن وزیر انفورماسیون سوریه راگیاند که سرکفتن روسیه آمریکای عاجز دکه لما دخوازه شر بدوام به و آمریکا و هوالبندن وی چکان دادن کومن جهادی لسوریه و آرمان جوان اوکو دولت سوریه ویران بکن. هزین هف پیمانی ین وکه روسیه و آمریکا حتی نه تدخیانی گلوان یریشان ندانه. شالی دن نکوکین نوبر دجبری سوریه و ارتش آزادجی بدوانه. 21 نیسان هفسروکی پیدی صالح مسلم کنگره که روزنامه‌نویسی دا لپایتخت روسیه مسکوی راگیاند گروپ تروریستی پرزیدنت و تنی نوی ونج دایه و دیار کرد پیوسته تمامی ریخستن تروریستی بین تکبرن. صالح مسلم درباره رزگار کردن باجار رقای یا سوریه دا جیگوت اف ارکی هزین عربه. هفسروکی پیاده درباره ترکیه و عربستان سعودی داشتی گفت الگلوان پیش روز سوریه پر نگرنگه و دیار کرد او بریا پارتین که وان و گریداینه دخواستن پارتیا باستک ببن و بخواه بین سرحکم سوریه. وزارت درباره روسیه درباره وکشاندن شاند اپوزیسیون سوریه دانستاندن ژنو راگیاند. او یک نشانه پشگریا تروریستانه او یک گفکش بو شرکی گران سرنسری سوریه. 21 نیسانی بردف که فرمی وزارت درباره روسیه ماریا زاخاروا دخیانی که دا گفت تروریستان بو هفت دادن که پروسیو سیاسی تک ببن او یک جی اشکره جبر جی تروریستان پروسیو سیاسی دانینه. ماریا زاخاروا هروا گفت مسکو پیبندی ریکفتن الگل واشنگتن جبو راوستاندن شهر سوریه هروا پیبندی بریار 2268 یا انجمن داشایست و داخوازش همه آلیان دکه که هلویست وان یا همشه به هبه. دنگ و بحثنجیانی
دو کچین از دی دری ارزگار کردن خوش دستی چک دارین دایشی دا بومبک واد تقه و جیان خوش دستان دو کچین از دی که دمو گیریشین دایشی سردورین کردستانی ین پرزگاه مسئولی دا کتبون دستی چک دارین ویری خستنی هفلا ارزگار کردن خود دادن و دستی چک دارین دایشی درون الگور زنیاریان نوی دو کچان کاترین و الماسه و هر دو کچ کد دستی دایشی دای خسیر بونه هفلا ارزگار کردن خود دادن و دستی چک دارن درون دری دا بومبک واد تقه و هر دو پفراد جیدا جیان خوش دست دادن هر دو کچین ازدی یه وقت سدون کردن ازدی ین زیدتری دو سالان دستی چکدارین دایشی دا هخسیر بون و کسو کارو مالبتن وان بندو و گراوان بون مالبتن هر دو کچین جنگوری ین ازدی مرسیمش کچین خورادانینه لیبلی حتی نو جنیازین وان نکتنه دستی وان دمایریشین دایشی سردورین کردستانی دا و بطایبت سرنوچه شنگالی و دورین دن که ازدیلی دجین بحزارن ولاتین سیویل ین ازدیش اولی چکدارین دایشی و هاتن کشتن و بحزارن کچ و جنین ازدیجی بخسیری کتنه دستی دایشی هبل دانن بو رزگار کنه وان کچ و جنین ازدی هر بردوانن و حیانو نزیکی 2500 کسین خسیر دستی دایشی هاتنه رزگار کرن لیبلی جارانویس 2000 کسین دن هیج نایزانین هفته بوری پارلمان بریتانی به یک دنگی بریار دا که کریارین ریخستن تندره دایشی ین سر ازیدی و کریستیانان وک جنوسید آنگو کمکشی بناو بکه تبی هولین آستنکرنا حکومت بریتانی قانوندانیران تمامی دنگان قبول کرد که کریارین هم بر جوات ازیدی و مسیحی جنوسیدن و او کریار شرمزار کرن پارلمانتارین بریتانی بریار دارن که بجارات تفکاجی بشیدن پیش جواتا گیشتی یادت هواین یک بوی هیجای بلکشاندنه که جار یکی همو پارلمانتار یک دنگ دبن که کریار ناف شرکی توی دنگان وک کمکاجی بپجرینن حکومت بریتانی هفلک مزن دا که ری البر قانوندانیران بگره که کریارین دایشی ینن بر ازیدی و مسیحیان وک جنوسید بناو نکن برجی کنگرس آمریکا ریوبری اوباما پارلمان اوروپی و کنسیل اوروپی کریارین هوانی ین سر جواتا ازیدی وک جنوسید بناو کربون سروکی روسیه ولادیمیر پوتین را گیاند که ارتش روسیه شهر سوریه دا هین جورین نوش چکن روسیه بکارانین و بگوتناوی سوریه جرباندن چکن نوی روسیه بو و چند آریشه و که ماسین وان چکان در کتن هولی ولادیمیر پوتین گوت که ناف چکن وان ینو دا هنک که ماسیه بون و پشتی بکارانین وان چکان شهر سوریه دا اف که ماسی اشکره بون ایلون سال 2015 دا روسیه هزین خوش با والیکاری حکومت سوریه شاند وی ولاتی و دست اپراسیون ازمانی دشی کومن چک یندج حکومت سروک سوریه بشار اسد کرد. روسیه شهر سوریه دا بو یکمین جار گلک جوری چکن نو ینگران کارانی. لپایتخت افغانستان باجار قبول نزدیکی بالاسخانه آمریکای 19 نیسان تقینک مزن چه بو رخصتن طالبان با اتومبیل که بمبکری لپایتخت افغانستان باجار قبول یریشی بارگی سازی اولهی یا نتوای یا افغانستانی کرد و انجام ده هری که 64 کس هاتن کشتن و زیادتری 300 کس جبرین دار بونه بردف که وزارت نوخایی افغانستان داخلی خود را گیاند که کس تقین ده جیان خوش دستان سیویلن بردف که رخصتن طالبان یریش قبول دابو سرخوا بدارین هجا دنی روزنامه گریا کردی بود. هر سال 22 نیسانی دا روزنامه گریا کردیه و او روز توای کردستانی تی پیروز کردن. روزنامه پیشین یا کردی کردستان 118 سال بری نه 22 نیسان 1898 دا قایری جالی کری میر بدرخان مقداد مدحت بدرخان و هات در قسطن. 75 سال پشتی در کتن آوی روزنامه 1973 دا کردستان باشور 22 نیسانی وک روزنامه گریا کردی هات قبول کردن. تی زانین روزنامه کردستانی سرهف 31 هجمارین وی درکتن. جبر سخت و زردستی دولت عثمانی روزنامه کردستان جنیجاری گلکی جیوه گواستن. بدرخان روزنامه کردستان در بازی اروپایی کرن. مقداد مدحت بدرخان 5 هجمارین پیشن در قسط و پشتی کوچه داوی یا میر مقداد عبدالرحمن بدرخان برایوی اف بر پرستاریا دیروکی هلگرد سرملین خواه تومری 5 هجمارین پیشین قایری درکتن هجمارین 6 حتی 19 ژنو رای درکتن هجمارین 20 حتی 23 جی 10 سال قایری یا 24 لندنی ین 25 و 29 لفولکستون لباشوری لندنی ین 30 و 31 جی 10 سال ژنو رای بدست عبدالرحمن بگی برای مقداد بگ درکتن رونایی دیدن روزنامه دیروکی یا کل قایری دست بکر هر و ژنو رای استانبولی و لندنی بردوان کرد و بنزخت و آستنگیان دا چارمو کردستان 1900 دا داویل وشانی بینه. جروش که روزنامه کردستانی درکتیه حتی ای روزی روزنامه گری کردی راستی گلک بند و آستنگیان هات.
جولی دسلاتین دوگر کرد گلک روزنامه‌وانین کرد هر 4% کردستانی هاتن زندان کردن و کشتن. ام همو روزنامه‌وانین کرد این کش بکاری خوی پروفسیونالی شهید بونه ببیر تیدن او دبیجن روزنامه‌گری کردی همو روزنامه‌وان و کتکارین چپامنیا کردی را پیروز به. گدارین هیجا اوابو وشانا دنگو بحث نفتیه که شهر 4% کردستانی و کردن دیاسپروی هروا نوچین نونتوی. جاره که دن نفتیاتی دیسال سروی نو نشانی بنجام نوچین نفتیه که امی راستی هف بین. آمده کار و روبرو برنامه یا دنگو بحث نو یا رادیو رتزه بلاس ترکیه حتی نی وشانا نو بمینن نو خیر و خوشیه دا.